Chungkwa hian kan in ngatin kan thla muang thin hlea mase achang chuan chungkwa chu thim in channa alo ni thin an fanuro hlu hi nun chi sang dai pani mangi nanung meka anun boi thak tak wanga apoi khoi rap thak tak chu kan en haudon ani. The sunburst flowers calling on holidays overdue, but I Toronto, Canada a kumsang nia khanani a kumsom palimi Jennifer Penn hi junior high valedictorian ni turin a in ring to khop mai an puang do na alo phur na samaya a thian te po chuan Jennifer chu ani nge yan ringa a chan chu an class a ti thachin berle to parani a an zir tier tu te po in zirlai an nei to zinga thaber polani ti a an soyani abula hian ama chuang em tu anule pa hanle big te anlo omboka anlo hak lelve to hlebok anule pa te hian zirlai mai baka activity sanga a thaberani theina nan nura an fui na sahlia anule pa te atanga pressure hi nave takani. Jennifer chu junior high valedictorian ni in ring takina ommeka. Rebecca Johnson. Mase anilaw. Anule pate hian a thaberani andua mase ani silaw amang anglea engi umzia ka thorim na te kha beisei bo mai ani atia Jennifer tan chuan anun in thlak na tur bulchan na alonita. High school akal chhautan ta a grade chia in ati che chhautan til tela pui po ti to lemlo anule pate beisei phalawa ama beisei na ngei po a report card te chu anule paten an hmu lo dan tur angai to azela an hmu nge nge yangai chang po in a report card tu siam tha in A grade ta a inda char charani chutia achung te bum chu atirei zela atop thei to lo kumli chung chu anule pate abum char char mayani anule pate point an man chuak big lo hetia anule pate abum hi athuruk omchun anilawa. Kumsom parukani in asma aveya azirlai pui deni wang chuana pui thina athoka boy po in deni hiana puya henga chang hiana lom Jennifer hian deni chu ama chan him tua angaya anule paten ngai zong nei phalo ma se Jennifer hian deni chu angai na ta em le ngal anin kom zela deni adu na chu azwalina na sato hle anule paten bialpa anei ti hi an shata thiang lo abik takin deni a phei hi chu deni wang hi drugs dealer ani a marijuana te thlengin Jennifer chuan anuna thuplian tak tak pani aneya abialpa le a report card anua boyna pathumna in a ronzui le ta Jennifer chuan high school graduate theilo a fail tlat mai. Hei po chin filatum le ta ti tur pakhata hriat om chhun chu mangin adot soilian tham bera soidon ta high school graduate angin a in soile a university akal masak ber ni tur po a in siam dera dot vekani anule pate chu an hlim em le ngal apa chuan kan chung ko zinga university kal masaber turini ti in hlim takina shila anula chuan thla alo lak sak ve char char boka. Jennifer hian university zirlai le khabute po aleve thlap boka anua apa chuan laptop pa present le boka anule pate tan chuan an shiat ring tur ni chin chiat lak tak ani miau si ani kongka chuan chuaka anule pate ngaya chuan university akalni masaber turatan in achwa sanani mase ani silo abialpa deni wang nen hunan mang na sahlea university akal ngai lo ain enroll lo miau sia anule pate chuan an university bula a thian nu nen an cheng dun tura an ngaya. Jennifer hian nun pani mangin kar tam tak le zan tam jok chu abial panin an manga anule pate nan biak po in hospital a volunteer thok angina in soile zela. Check if you're coming home this weekend. No, I'm volunteering at the hospital, remember? Oh, how's that going? Good, I gotta go, bye. Mase kumsang ni pariata chuan dot chu soinem tama matlat Jennifer khan apa hna khan an university program pakhatatan hospitala in volunteer angin a in soya
apa hian rin hlel ru ka wangin athona hospital a ashwai ta a lu ve zoin tu mani ma se Jennifer chuan chuan lam siamin lu ve mai thei le nem ti in rang takin akalta anu le paterin helna azwala damdoi ina chuan Jennifer chu darkar ni la ya birua. Dad, Wait. We want to say where you walk. You can't. It's a sterile area. So I'll just get out here. Jenny! Anu le pate chu lut luin volunteer zinga Jenny ti mingbu an zot ta a ma se Jenny an lo hriat lo mai ba ka volunteer po an nei lo thu an soya an fanu chuan alo bum char ti an hreta. Toronto, Canada a chuan Jennifer Penn chuan a chungte abum na samai atopa an man chuaka abelpa Daniela chu an mo pu a hruai swal ni in an hria. Daniela chu abyak theilo nan engkim man disconnect saka chu mai ba ka apa chuan Daniela I mule ani chuan karwang chunga ani angatia kadam chung chu I muto lawang I mule chuan kathiang ati na ani a no pang ale boina nei mek bula kha thu kha soimia lo turania sin. Jennifer tan chuan dot soi chu thil tharani to lawa ngaya ani to anu le pa te mu lawa abial pa mu chu ala sim chuang lawa anla in muru renga nu le pa te ti boy lawa abial pa bula omreng chu adu thu samani a puitlin ngei pu atum le ta aro tur chu ahun ai ma a mu atum ta plan aneya a plan po ara phlak le he me chhia hi a zo to ani an ina miswal roya anu le pa te tha ti radu ta anu le pati life insurance la ina ti fel veka abial pa ne na plan a shil vek boka ma se miswal roi turi ro a shet lo thu soya abial pa drugs dealer ni bok chuan lo shekhop mai November ni riat kumsang ni soma chuan pen chungkwa te chu an mudon to a Jennifer po in hoya ron chukin anu aron mangtha chumi pa chuan kongka an lok to chu a hong ru zeu boka ti chuan miswal te chu a signal ta laita ona minute khat nuwa off le a amiroi te pon an she thiama an in lampan chuan an lon kalta mi papathum te chu an luta Jennifer nu lua chuan pakhat chuan silaya tina apa mumek po an valu chille ta Jennifer chu an phuar der ve a in chunga anda a anu le pa te chu in hnuaya chuk puyan ni an lua puan an khum tira Jennifer chuan silai puak ri a sheta anu chu ka hlum ngalani a adoperna atan aluhnung lama ka ani Jennifer chuan ati tur hnung lam ati tanta amitir ten an inan chhuasan hnu loka chuan 911 a kola Help me, please. I need help. ma se abei sei anglo takin 911 a call lai ngei chuan apa chumang ang ni in hnuai lama tangin aron awa athom hriat tur aron omta apa maile ngonga te silai mu chu akal tlanga apoila yan ka fu lo hlawa adam chuak tatlat mai anupui kum som thum mi ruang chu amu a Jennifer ruwa man na chu akal dik lo tatlat mai apa chu pona alo bok wak chuaka chanpui tu an lo thleng ve ngal boka liam na takatwara damdoi inada ani Jennifer chuan an chanchin chu adu dan takin alo soya ma se apa har huna a statement an lak ve photangai don ni khat chung biak thei lavina oma Jennifer. aron harle nu chuan police te hna chuan miswal zinga pakhat le afanu Jennifer te chu anin mel hriat ni tlata a hriat thua soya in hnuaya an chuk thak puidon khan Jennifer kha amit mei tlatin a hria apa statement wang chuan Jennifer chuan dot soya in chan hi matum leta police ta hna chuan mi pathum te chu an ina ron luta anu le pa te ni lovin ama thattura aroi thu soya an lo hriat swal palawangin anu le pa te zo kan that pal angin na soile a ma se police te chuan an oilo a phone an endika twal tha dan tur chungchang message tam tak mu chu ani
engki maron langa thupro ala ni talo amiroi pathum zinga pakhat hi abialpa Daniel Wang ani a kumsang ni som panga a chuan Daniel Wang le midang pani te chu first degree murder thiamlo chantir ni in atlem bera kumsom ni panga tang turati an ni Jennifer pa chudam chuak le ma se anun chu apa ngai to lawanga an chung godum tak chu an fanu mani masial em chuan ati chevek to si ani Jennifer pen po chu anuwa tha wang le apa tha tuma wang chuan dam chung tang tura ti ani a achan chin ziak tu Jeremy Grimaldi po hian he chi kadam chung ka lo ton to a chuan alarap thlak birang ati hiala Jennifer nun kha phwa chopina khatlu tuka thil tak tak lo le tha le chia po kha a inpul noi to mayani chu chuan ngai tu phak bak thil rap thlak ati tira achung kwa ati cheta ani Slowly kisses passing by the river. I've been missing your strawberry kiss.